Ko nā kai tākaro kīorahi ōmua kai te takitutu mai ki te tuku wāwhina i te whakataetai whiringa toa i waenga i te tīma Kīorahi o Aotearoa me te tīma Kīorahi Māori o Aotearoa. I reira hoki tā mātou karere e heroini Waikato. Ngā ue ana te whenua ki te aroa nei, i ētahi o ngā kapa Kīorahi Toa e pakanga ana kia eke panuku i tēnei whakataetai ā-motu. Mi haro ki te kite e eke panuku ana te kaupapa kīorahi ki roto i ngā kura tuatahi, ki roto i ngā kura tuarua. Ko ngā kapa toa e whā o te whakataetai kura tuarua o te motu kei konei. Ko ngā kapa o Aotearoa Māori, ko te kapa kura ā-iwi, rātou ko te kapa kura ā-rohe. Ko tipu haere tēnei kēmu, o tira mai a tātou ngā tauira omua, ko piki hake e te toru tekau maono ngā kapa i tai mai. Today's game was intense because everyone wanted the trophy and no one was willing to give it up. Pretty full on, eh? Just enjoyed every moment. How competitive it can be as well, and how passionate all the players are. Kua hoki mai ngā kai tākaro maha ōmua, kua hoki mai hei tūao. Kua mate rātou ki tāhanga i a rātou ake taputapu, a e rima rau tāra te utu, mo te wāhi tākaro i ia rā. Karekau o rātou kai tautoko ā-pūtea, nā whai anō te inuinui. E hara e nei o ngā whānau i te whānau whairawa. Engari ke a rātou ngā pukenga kia eke ki roto i tēnei ao mo e nei o ngā kaupapa, engari he uau ake i te mea ko te pūtea. Over $300. For my family, it wasn't easy to get that money. They had to work a lot to get there. It costed $300. Yes, we'd love to see more schools come and support this kaupapa kīorahi. I te marama o hune, i tū te whakataetai Kīorahi ā-motu ki roto rua mo te wā tuatahi e toru te kaumāwaru ngā kapa tuakana no ngā kura tuarua i reira. Ka huri atu te kai o te waka, ki te upoko o te ika, ki te whanganui ātara, ki reira ka eke ai tātou ko te whakataetai ā-motu mō ngā tau iwa me ngā tau te kau ki roto o Wainui o Mata, arake ka pakanga haere ngā teina o te kura tuarua. Ka tīmata te whakataetai mā ngā teina o ngā kura tuaru o te motu ki whanganui ātara hei ngā wiki e whā. Hironi Waikato, Te Ao Mārama.